ja sam izdao zapovjed da ne možete ići prema nama. Čekaj, oni idu na sjever. Da treba se stvoriti sjever skroz. Ovi s istočne tribine nek idu na svoju tribinu. Ja znam da vi nećete ići na sjever, nego da možete ići na zapad. Ne znam u čemu nisam bio jasan. Nazad, idemo prema. Pa snimam ja. Znate kako se postupi. Ajmo gospodo. Ne, sve okej. Kaj sam snimio nisi? Da ste bili poslušali što smo odmah rekli, bilo ne bi bilo prekraćeno. Sad ima. Sad već ima. Ja ću se kopče i